Kisa sa kabuhi tangay ni. Alright class, get 1 fourth piece of paper and get ready for the exam. May kagwagi nga isa. Ma'am, 1 part. Mamangkot ka na lang. Damo pa ka mo ha, Mr. Ano? Gali. Pero sa likod sang kada sa lawayon nga bata. Mamu, ito ah. May balatyagon nga gahulan pukawon. Part Plangga o si ma'am? Cheaters will always be cheaters. Mr. Kwan nga, sini mo ya ha? Balang magiging multiple choice ng exam ta ha? Ah, multiple choice to gali ma'am? Daw, siya man ito nakita ko. Ito ginaman. But there is no cheating love. Nag-cheat na ako kay Ano naman ha? Style mo naman da? Okay, ano bro? From the makers of Demanding na Babae comes an epic film about a student, Bakit si Mama B, tama yung present na tagayots. a teacher, Okay, pass your paper sa trial. and all that crap. Ma'am, please, I'm sorry. Po, tari. May mga bata na ko mo? Pag inuya sa classmate mo, ha? Sundi pa kuliwat ka patakop sa polis. Starring Regina Jocelyn, John Newton, and Joe Nathan Jonathan. Ma'am, Ano na? I lost my assignment. Higugma 2009, a Suave Jones film.